Clear tu te in zawain si baivek ule. Tunjum video at swanin China le Pakistan jangwalin India daw antum dante daw antum chante kan ngai thahau le donani. News shang kan en swanin India le Pakistan in daw chungchang alar ema. Chen khata swanin Pakistan na India andaw tur thote le ma anlak thote kan hmuwa. News chen khata swanin Pakistan swanin he in daw nahi India ina anon chan ni in daw hi ansak zek ani tia an soinate kan hmuwa. News chen khata swanin hengram pahni inkara hianin boina na sajok sausang theireng ani thote kan hmuboka. Tini West po hen he hindaw na yan Pakistan swan Chinese J-10 jets amangani tite anron puang boka. India hianin tuna hianin indaw na pahni amatson meka. Apakhat na swanin kovel pumpui na anmu the India le Pakistan indaw na hiania. Ale lama swanin India le China inkara midena anmu silaw langlaw lama indaw na hiani. Kansya chewangin hunrei laute ni nge mozat liam taluka khanin India rama terrorist ronset na wangin India chuan Pakistan chum missile mangte in akapani kha. Chuti lai tak chuan Chinese deep state le media te chuan he indaw na hianin India andem thu na satakin anun tlangau pui ve boka. Missile apwa nuwa changa darkar khatle ka chuan Chinese website Weido le Baidu te chuan anti-Indian propaganda anun tilar da hluaya. Heng hashtag India attack first tile India open fire ti te chu anron vorlar ema magtaduai chuang entu annei ngalani. Heng an hashtag man te hian India chu boina chan chuak tu ani e ti in nasataka an vorlar tumna ani. Chungzinga chuanin celebrities tele mishang shang te chuanin he indaw na hianin Pakistanin ne na atsange India chan chezo ka omani ti in nasatakin an he dara. Chungchuan India melpo atibal le mai. Video anti-viral chen khata page swanin India Rafael ho chu ka thlakan ni e ti in anziaka. Chinese media Global Times anti te chuan he indaw na hian India hianin ma ala a be masazo kani ti in India su na satakin an put seboka. Suti lai ro chuanin heng zong abul in chan na chu Pakistan terrorist ten India ram leilung nge ya mi anon thatani ti chu anziak lang le du chuang law. Editors te chuan China chu Pakistan a hmusit lutuka thamlawani tin anziaka chumi wang chuanin China hian India hi kong engemoni zong takin zirtirna ape ka ngayani tin an soiboka chu umsang zakwa somruk pania Sino-Indian War laibor vela anchong kamman ang chia khanon mangchhaule ta ani. Chuti lai chuan Chinese media shang te chuanin video luito tak an sipaite an ral thuamte indaw natana an mantur artillery te teng te chu China le Tibet border ra akalai video antiviral la an chuaya amairo chu an caption a chuanin tuna thil thleng angkal mek le ma an lak na mek ni in an hashtag boka chu tiang chuan caption an siam bokani. Chinese State TV te po chu a om ang theyang berin an cheve a van wagon hnunga an tlana he drill kalmek pele na drill angkal tir meki India be antum na atana ma manmo taka an lakna ni eti in an lantir bokani. Eti ang man lang na champo hi pele in India ina ramzaw atum na atana ma alak na hi andu lawa suwang cho an mani daw turianin pe rengani ti lantir nan an tilang bok ani. Ramzaw chungchang tiya hansoy po hianin Pakistan occupied Kashmir hi anon tumber ania. He ram hi Pakistan le India ina an op injom na layania. China ina an hlawru ber zo ka chu heti lai hmuna Shaksam Valley, Shaksam Ruam anti hmun hi ani. He hmun hi Pakistan occupied Kashmir chunga omania Shaijan Glacier marlama omani. Kumsang kazakwa somruk pathuma khanin Pakistan chuan heti lai rambial 2,000 square miles to Sino-Pakistan agreement changchoyin aruk aralin China kuta hian anlo hlanani. He thuan shiatwal wal hian India chuan andu lawa andaw dan ngalani. Heng thila thlen hnu changa kumkhan hnuah chuan India Parliament chuan in rual takmain resolution an pasa. Suta an resolution pasa chuanin Jammu and Kashmir pumpuite Pakistan le China in dan law taka alaw obbet to tele abig takin heng Shakom Valley le Akshai Chin te hi India ram ania chanshan thei anilaw tiin an pasani.
ni tin hianin heti lai hmuna hian tension asang chho tel tela hei hian indo na nasa jok ashin chuak thei bok indo na hi lo chuak ta tak tak sela Pakistan occupied Kashmir hi India hianin alak let le theina chansi asang hle bok tin Pakistan tan hian anram hi achheder thei bok ani hei hian Baluchistan chu Ramzalen mana changa anlo nga chin chu ape thei do na hamairo chu province Rambia shang te chu boina na sa tak tokin anom thei ani China hian he thil thleng hi adu don lo shimshima chu tyang lo thleng ani chuanin an tan thim ani ringotang an $1 trillion bill te sumdona ta na kong an lo man chin song te chu zan khat thil tuwa atlu che theyatin ni China hianin Pakistan China economic corridor a hianin trillion zaruk chuang lo invest boxia chungzinga chuan highways lamlian te an siama rail chakchi te an tlantira power plant te an siama industrial park shang te an siam bokani tina poimo ber guardar port an sakhiania he port achang hian Arabian tuipui chu direct takin an thunun theidon ta ani hengthil zongzong antina champo hi China chuanin ama hun local turata na sumdon na atante investment atina atante a aman changkai turania he hianin Strait of Malacca chu akal tlangin athunun theivek don ani he inkalpo na hi zimte ania apoimo em boka achan chu heti lai mun hi indona alo ompal po in ramdang India emo US emo ina holsam taka amblok andan cha theiwangani hewang takhian CCP hian he indona hian kongshang shangin ma aron lak phareng ani indona nasatak alo thena China in Pakistan puya ma alak fatlo chuanin Pakistan hi ake chhedon ti hi ashet siang em bok chu anthil tumpo ani chia renga Pakistan hi indona achaklo jok ani che chuan China chwa asipai thachak na manga ronpuyin sumdona atana investment anlo pek zongzong te ti chat aduna le humhim aduna angin anlang theidon ani a enga jok po ni se direct emo indirect taka China he indona tel hianin an economy ya kongshang shangin hong ane theidon thawani chu chuan manlaya andin mun anga khanin anorlet le theibok tin China hianin hlauruk deuh thil pakhat anei boka thamasa April ni sari borvel khanin thuthanga oma chu Apple ina thil asiam chhuana zongzong China achangin India sonatum ti thu hi atira chuanin thubel chan dol lawe mo antia ase CCP chuanin a hanzir thuk chuanin Apple chappo ni lewin company lian tak Entirnan Dell te Google te HP te Walmart te le company shang te chu until siam chhuana mun China chu chhuasana India a kal antum thu hi ani a chu thu thang pakhat lek chuanin CCP chu din mun der thonga asiam ta ni engwangin nge siam lo rengang achan chu chumi a chuanin $1 billion za aya tamma a omwangani hetianga chanan na salutuki Chinese economy chuan na satakin atwara din chhuwa le theina chance anhiam hle ani chuan CCP chuan enge moni tak ati angai ta a chu India ram hi ram ral muang lo tak le mi te na sumdon na ta na andu lo hmuna chantir hi ani ta ni ti chuan enge lo thleng ta akar ni nuwa chuanin chu April ni somni pahni ani a chuta chuan India ram chunga chuanin kumsom chunga thilra phlak tak anton na ni le turin terrorist in India ram leilunga civilians te anon thatta a ti chuan in thil nge lo thleng zel Pakistan terrorist group te chuan chu anti nge ani thu anon soizuya India chuan film khur taka changle tin mipui van tlang te civilians te omna tumlawin ahim thei angberin wambo ruak achangin azuk beita a ma se Pakistan chu angoi mai big law missiles te alon chatin suicide drones tam takte chu India khopuirama chuan aron tir pheile ta chu chuan civilians te omna inte ron ti chhia in mitam takin hliaman twara chu in dau chan na chu aloni ta der mai India chuan chu ngoi renga ento big lovin a aina sa zokin a chang le ta boina chu asau sang ta tel mai China tan chuanin Pakistan hanjam pui kha thil ti tu rengani han ngai twala India le Pakistan chuanin kum enge moza chungin ramria tele thil shang awangin boina anlo nei china tin khovelin Pakistan hi China pet an ran vul te zingami ani din an shelar em boka
ti zong hian han ngai tua tai la mi in ran angai nal vak lo alo nei ta a amai ro chu a chet om te ti buai tur khanin ama kha vakal silewin aran te chu avatir china a chenom te chuanin buaina chhuaka khanin ran nei tu chu mo pu levin arana chu an mo pu ta ni hei mak iti mai theya entirna om anglo lu tu kani po iti mai thei ma se ccp hianin ama mi pui te ngei chunga athir ti hi han entala Tiananmen Square massacre rap thak tak ani emo Uyghur Muslims how an zawai maya ammana na thok tura a chhorlui na te tin Tibetans mitam tak chhachiat lawa ambau dan te han entala heng zong zong isha fia nuwa chuanina kumtin deuh thoma hianin China hianin poisak emo ti she an nei lo ti she thiam thei ome company shang ten China an chwa san tur hi ccp tan chuanin sumle pai ringot ani to lo nun kho chwa tumna anita wan chwa andam kho chwa theina turani pho chuan eng po chuni se he khovel hwa pangjong po hian an thu nei na mangin an ti turang ang an ti nge yang ti ajin thiam thei ani ti chuan terrorist beina a thlen hnu khan ccp ho chuanin an lo lom hialani a chan chu an plan an thil tum an thil lo ruwa man kha a hlotling nian ngai ma se ani thum hnuwa chuanin apple thu chuak chuan a chhawng nge yang a chan chu apple chuan India chuan eng thil po thleng sela eng ti kong zong po in anin son don ani ti anon nem ngeta kum sang ni som ni paruk chunge hianin apple chuanin iphone billion zaliman hu chu India hian siam chu atum ti apuang ta rup mai chu US market a chau po iphone an shal za a somriat lai ani bokani chuan China chuanin an economic plan an lo duanang chu an du da nei na thleng lo ti an shat chuanin adot lepeka an ti tur chu za ngai na atel to hau lawang ti asiata khovel pum pui hi indona min hnu lu arinom hialani ole ti chuan China chuanin India state shang an bei dan tur ilo thlir ve le ila kumsom chuang liam ta chungkhanin China chuanin military lama te tank lama te geopolitics mangte economic mangte kongshang shangin India beidan tur lorelin alo duang to a ama sabbera chuanin ladaka munvot tak mai ma se thalerni CIC desert anti mun hiani chu akshar chin plateau anti ania heti lai hi Beijing chuang kumsang ka zakwa somruk pahnia khanin an lo la let to a an lakli le na champo hi he akshar chin plateau hi alhuviau ani mai thei chanchu he plateau hianin Tibet le Xinjiang te hi direct takin athlunzom wangani tin Chinese military te po hian heti lai vela hanun changziri heti lai kal tlang theitur hianin nasat takin training te an lo pal tlang to a chu western highway emo G219 ti in an lo soibokani heti lai a hianin inti boidai muindo na lo omta silang chuan Chinese sipai te chuanin mana chang to a an lo manchin Panzer attack anti chu an mangzui theya PLA unit te chu khochaklama changa oksai china changin an lo tle thla theya chuti lain Pakistan sipai te chu khothlang lam Gilgit Baltistan anti achangin an lo thok chhuak thei bokani heng sipai changdun te hianin India sipai te chu osam takin Ladakh a hianin an tukdol thei do na heti lai hmuna an tukdola din hmun har sa taka anda thei chuanin Shechen Glacier le Khorakumpa Zinkara chuanin hun har sa tak an tokin an ta na hlau om thei don ani PLA sipai te hi mun sanga indo tura train an ni angin an har sat lo ema chu wang chuanin outpost shang an bei theya tungzinga chuanin dollar belt di hi atelani heti lai hmun hi India ina marlama airstrip mun ane samber ani bok tilai mun hi be ania lakani chuanin India ina marlam aven him na te na a tho theina tur zong chu atcha tanga heti lai mun hi mun der thong taka achang thei don ani chu mai ba ka thil hlo om tak lo om dang chu Tibet muna China ina ral thuam ada heng rocket artillery te missile launcher te le ral thuam shang ada te hi India tan a him lo emema heng te hianin India ram aning kal po theina te le an kal na tur te chu aron kap chhia in adang chat thei bokani chu chuan India spiral matonga omte puina tur konga te an mamo supply na te ati bala na sa thei don ememani tin Ladakh op andu na chan poimo deuh pakhat chu real estate hi ni China chuanin exai chin hi apum puya thunun andu atina thei phei chuanin chimlama line of actual control lai borvel kha thunun vek an tum bokani
heti lai mun an obbe thei chuanin olsam taka an vei wa na chu him tak le ralmuang takin anda thei phanga tin chu baga Pakistan le China ina economic corridor kong an lo sial to chu an hmang chunzom thei don ti na ni chumi omzia chu Pakistan le China chu land bridge ang mayin direct takin aning kalpo thei to don ti na ani tin ladang mun na sataka an thunun thei to chuanin China chuanin India sipaite chu Pakistan anwa vauna le anwa beina lakata in hnuk dok turin ati thei to don ani tin chu mai ba ka an tanwal pui Pakistan sipaite hianin thok hanlak na le han ha chol na mun tur an ma move buk sia tiang cha hi kumsang ka zakwa somruk panga a Indo Pakistan wara kana lo thleng to a China chuanin India chu aron vawa asipaite chu sikam huna aron tira hei hian India chu indona pahni atma chonang ti hlauna in awm tirani ati lai khan Beijing chuanin vadau tak tak tur khanin sipai khan da nei tam tok lawa ase voinia chuanin China sipaite anral thuamte han en hanin chu chu anti thei to ani an vauna mai mai ani to lova thil tak taka thleng thei to don ani vandoi thak tak main India tan suan hei hi thil hlawm takani a chan chu he thil thleng tur le he tiang anga beitur hianin China chu kumsom chung te mi mai khanin alawin buat sai to wangani infrastructure na sataka mason na anne wangin PLA sipaite chu ladak le a cheve le han olsam takin an chevel thei to dona heng ma chon tur hianin China chu kongshang shen ha alawin buat sai thil tam tak alo saloka entirnan weather highways te airbase te inchu mai ba ka line of actual control LAC bora chuanin mamboa kau mei theile man mei thei turin brigade camp engemozat an siam bokani Beijing chuan India chu a in rin lo lai tak vanana chu tawa be chu atubani ti achang emema New Delhi chu buma enge thleng ti po an shat ma va be hi an tumdan ani analyst tam takte po hiani India chu vawkhan na an lo pe to achu chu kum sang ni som ni panga le sang ni som thum inkara hianin China hi India tan hian a hlo om lutuk ti hi local kan sipai nei te ma chhuana chung chawa dau tum chuanin China hi ne thei an rin lo thu an lo shil boka ma se thil hi soyango thian aom thei bi kher lawa mi puyang zong hanen chuanin India chuan China ai mi pui anei tlem jok ti chu shiat sa ania pase indona tak tak aronom hianin anlo soilok le anlo predict lok ang kher hianin athleng ngai lo tlang puya Beijing tampo hian kongshang shang zat chuang aya ma yen chat na emo ambe seilo thil athleng thei bok sia sumi ti fiat hei tur chuanin Russia ram lian tak le ram chaklo tak Ukraine indona hi ani he indona hian kum thum chuang a o to a chuti lai chuanin Russia sipaite hianin achang chwa mual pholek lek chang an nei a hnelo lek lek chang po an nei thin ani kha chuwan chuanin China po hian anin base aya chhia thil an chunga thleng thei ti hi chang emema ama sabera chuanin fitsi kha sangli asanga indo hi ani China sipai raldo mi te po hianin altitude sickness mun sanga oma damlo na angi andau thei big lova altitude sickness te weather sikli asa na salutuka in thak emo vot lutuk te lum lutuk angte timba ka logical nightmares mangche antum dan ni lawanga thil thlengte chuti lain India sipai te po inzir tir an ni lawa heti lai hmuna indo alo thlen thuta imbeya ding chhuak thei turin kum engemo chen chung chu training an lo paltlang ve to boxia ladak mun hi indona olsam tak tur ani haulo mai ani na taka phei chuanin khovel pum puya indona mun atana harsa tur ber ani hialome India chuan ahun ton to achangin thil tam tak azir chhuaka chuwang chuanin tlanga indo tura training te chuna satakin athuam cha tin infrastructure te po ama ain ada thato a chu mai baka advanced weaponry system te po abun to a heng thil alo thlen tut atan hian India chu alo impein alo in ma kho sui ve na se em bokani China hianin wall out takin India hi rondo selang chuanin geopolitical a hian thil engmoni athleng dor theya India hi Ukraine anga ramte naw chaklo tak ani lawa ti lai nuclear power nei ramte jinga mi ni a chumei baka diplomatic ties mangin ramshang shang chana asiam boxia big takin hengram USA UK Japan le France te chu thopuya siamin sipai te nen training te lo nei howin kongshang shangin an lo thok don china chu general lo len na turata na ramshang shang an lo inven na tura thok hawan ni
China ina mi indo na kara aron tlazepa ron telve atum chuanin aram ta na satakin chiatna atheng theya khovel ram enge muzatin an nu chonin an hoisan theya economic sanctions sa angonga sumdon na konga po na satakin atlache theidonani chumi omzia chu khovel tukvera hianin China chu asang thlak theito don ti na ani chu Hein do na po hianin China hianin wala takin Pakistan hi ron chanin ron do puita sela South China Sea ache dan lo du to lo le ngai ti thato lo ho heng ram Australia te Japan te le Southeast Asian ram shang te hianin India hi ron support in alama anjan thu aron tlanga pui theya Sumi omza chu Southeast Asian ram chunga po hianin zan khathil thuwa hianin China general pui du lo na anti China alliance aron thleng theya Tuna hanin ladak chungchang chau kan swema se chu chau chu ani lo thil dang point pani soitur ala omani sungte chu amma ain an hlo om jok zel boxi India sipai te chu ladaka lo tlem ta tel tel sela China ina chan alak le na tur lampang chu Eastern Himalayas achang dei hianani sumi kan soi chu McMahon line hi ni McMahon line chu enge ni kan ti chuanin Arunachal le China anin ri na hi ani Beijing chuan helai muni South Tibet ti in asoya aram riani thu alo puang to a oppo alo tumfo china ni an target masak ber tur po tawang mun hi ani a chan chu Dalai Lama pian na mun kha ni heti lai mun an lak che hianin Beijing tan chuanin diplomatic level a an san pha sot mai ba ka Tibet an thunun thei pha do na ni tawang an lak chuanin Eastern area a sipaite chet lak ta mun an thunun theiti na ani anga chu chuan India sipaite an chet na tur le ma an lak na tur kong shang alo dal theidon ti na ani bok hei hi avoi khatna ani mi alo kumsang ka zakwa somruk pani khanin China chuan heti lai mun hi an valu khunga Chinese sipaite chuan in tawang mun hi an vala ati chuan in thakhat chung anin withdraw le ma kha chuan an opman ani chutia chuan tun huna po hin anti le lowang te asoi thei lawa chu mei ba ka mun shang dibang le lohiti sector te po hi an thun hwaya an lada thei don ani China hianin Asia chen mai chu India sipai tan chuanin ramri kilometer sangkhat za athui chu pan taka ven ai chuanin ven na tur bi ka hu hawa an vena an dan cha thei kha an tumzo kang ti hi ashe chiang ma chu wang chuanin Arunachal fa beya wala ka an tan thil har sa ani an ring lawani Arunachal an op thei ani chuanin China tan chuanin geopolitical bargaining chip an hum ti na aniang heti han ngai to tala China chuanin Arunachal ram hi kan chhuwa sananga amai ro chu akshin chin mun kha min peang cheu ti in amai ro chu Ladakh an tum ang bok khanin heti lai mun hi lag olsam ani don haulawa kumsang ka zakwa somruk pani khan an lo la to po ani theya India kha in rin lo lai po an lo chang ani thei ma se voin ni han India chuang khatian kha thlen non tir atum to hau lawang voin ni a chuanin man lai ang kha India hi ani to lawa sipai thatchak na ate ral thwa ma te aimbo sai na se mema sipai te chu ram hnoya te tlanga te indo lun chanzirin nasatakin training ampal tlang chaumek zela tin khang anthil ton to achang khanin injir chauzelin engtia lo be turnge engtia lo inven turnge ti te po ansha thiam chauzelin arin ombok kan sha reng tur chu Arunachal chu ramngo cha ta ka oma lui a omin a khogrok ema tin ro asur du bokani chu wang chuanin sipai training thattak tam po hianin hetilai hmuna ral handau chu thil olsam ani don lo ti hi chang maya China sipai rongalta se hetilai hmuna hianin lung khokrok tak te tlang pang diak tak te le mun thim tak te anon paltlang na hianin an ma ni lo ve ruwa lo in ral ring India sipai te chu an hlawom don ani sipai du belta sela emo dam doite supply du belta sela an base nai berachang po in hetilai tlang khokrok le ruam chetak tak kara an ma mo ron pek chu China tam po chuanin thil har sa tak ani theibok kumenge mozat liam ta chung khanin he eastern border a hianin India chuanin asipai tha chakna chu ati chak sawa airfield te fortified bunkers te thona chumhun tur te tin kong chatak tak hetilai hmuna hian asela chu emergency aron ompo a ulsam taka an sipai te supply an pek theina tura duanani tichuan apoi hnung bera chuanin China ina abe tumte zinga poimo ber tur mai hetilai abeya avanei theiani chuanin India hi ati phel theidon ani chusuenge kan ti chuan Siliguri corridor hi ni
mitam zokina kan shiat larda na chuan chicken neck ti hi ania heti lai mun hi China ina abitum turte zingami pakhat ani e ati thei halo me achan chu apia loka Pakistan ina una wanga ane Bangladesh anom sia heti lai kong hi meter somni leka zawani a tin heti lai mun ve khi Northeast 7 states tele mainland India te inkalpo na tura kong chun ani heti lai hi laka kharkhip ani chuanin India Northeast zongzong te chu tension ani ngal ti na ni China chuanin heti lai chicken neck corridor poimo zia le a hlut zia hi she chang ema tin chumai baga tun lai thil thleng Bangladesh na an ngai dan anon soi hianin China chu adu danang takin a om thei ti aron tilang chang boxi kum engemoti chung Sheikh Hasina ina rawrel na achan lai kha chuanin India le Bangladesh hianin border a hianin rwal khai takle film khur takin ma an lo line an local ho china ma se Hasina alalna paithla kani nu khanin Dhaka rawrel tu chuanin achan lam China ani ti wal out takle langsar tak main aron puang ta a China a investors engemoza chuanin an investment chu Bangladesh lama an hoitir te chup maya infrastructure te long cholmun te leite tin India ne na anram ri achanga kilometer somle ka la monila ta chuanin revamped air military base an siam bukani heng thil an siam te hi New Delhi tan chuanin ngai that thak ani haulo mai tin ba ka an che ve ramri te an tho pui te khang zong zong han mp kha chuanin ngai thata ka omhun ani talau ti chuan China chuan heng thil thleng zong zong a han engangi nge ma alak chawang le atibera chuanin Bangladesh chuanin Chinese troops te an spy te le an agent shang te chu Bangladesh le India border in hnai taka chuan ada theita a ani lo po in northwest Bangladesh area chuanin China ho call antenna surveillance te thil an enthangna tur hmanwa shang abun tir theya chu chuanin Indian airspace tan thil hlawom tak athlen thir theya an chevel te anom dan te azir theya wangin hei hianin inkap choi lo ma sela indona aron thlen tir thei to sa rengani tin chumai ba ka Indian Northeast borvela chuanin China chuanin insurgency titurin asipaite ada belle theya kansha chawangin hedilai mun a hianin helpol engemozat an oma chungte chu China hianin ral thwa mangte poisa mangte kongshang mangte in ron support ta sela thil shang ati tir theyani entirnan kongpui dan cha te rel kong ti chate sipaiten supply kongshang a an hu theina tur kha hengmi te mang hianin adang chatlak thei ani chu chuan India boina abel cha thei bok Tiswana topna northern pincer hi itheng hilawila kum sang hi som pasari khanin Chinese road building doklamami Bhutan Tri Junction bulami chuanin in epna athena achansu heti lai kong awang hian China chuanin ol samtakin athil hmu tur a hmu thei mai ba ka chickens neck thleng khanin azukal tlang theyatin ni heti an che hianin China hian ron ti ta sela India chuanin hmun hnia ral alo daw angai don ti nani Pakistan ale Bangladesh lama ma se chicken neck po hi man laya derdep angkha ani to lawa India hianin kongshang shangin athuam chak ve ani Indian Air Forces te chuanin wambo ruaka anin daw na turman ru chuna satakin an thom tha a an ti chaka heta hianin Russian hawina an technology chatak manga an siam S400 te chu an manga heng S400 zetlavel chu video shangshanga ilo hmuto mai thei kongshangin India ram avenga civilians te nun na tam tak achan hima wambo ruaka missile tam tak chanem tak alokap thetheyani tin India hianin squadron engemoza Rafale fighter jets te khaltur hetilai hmuna hian ada bokani heng jet te hi chickens neck borvela du to ka atal theina tura abik taka siamte annibok Bangladesh mo China ina hetilai hmuna ron kaltang antumani ngai chuanin heng jet te hianin olsam takin anlokap thathei don ti na ani leilama ve thungi ro chuan India chuan asipai te chu hetilai borvengim thurianin engemozat ada boka tungsinga chuanin elite infantry te armored brigade te le artillery units te anom bokani chunghau te chu Bangladesh border te le northern border te anom vekani heng border pani a hianin sipai tha chakna te ral thom shang te teng te le tun lai thiam na manga thlona an siam te chu in daw ma chon thei tura in ring turin da anni vekani
chutiang fakawa ripa ramri India na ven chuan China chuan in India beitur chuan in uluk taka angai to afin thak don hle ani achan chu indo na anwa cho chwa khanin hne na an chang don nge don lauti a chiang thei to don chilawa tunin do na omega pohian China chuan in India sipaite na an ram veng hin tura thei patop an chwa dan le ral thuam an man dan te hi chiang takin a enanga a mu thiam thei to do na Himalaya tlangbor vela asipaite tira indawna chwa tir tur chuanin supply te petur te ambesa letle tur te po in ahla in a hautak to ma chuwan so an ta na hlo omani Russian sipaite Ukraine han tangang che khan Swan China in India hi rondau seng swan in khovel min mo hianin indawna chok chhuak tu ani anga mi chan a hlo thei to don lawani UN aron enroll anga yanga tin sumai ba ka Trump pa hi antan ator hlelom nge yang China ta na sanctions top theina tur ang chu kong sang sangin adap roi bokanga tundin huna trade war le tariff war ringo po hi China ina harsa atia atwarani chuanin khove pumpuina an ensana andor du to lo ni chu arap thak don lu tukani Zankhat thil thua China chu khove pumpui min hmua minniam takle miswal taka ain chwa theidon ti na hani an economy ke abai mek laya sanction an hmu to lo chu an tan din kho chwa a har sa don to hle ti na ani tin nuclear war factor chung chang hi a om vele theya hi mitam takina haideran du ma se thil om theya ni sia kan sha chewangin Pakistan India le China de chu nuclear nei ram an ni veka Ti chuan China le India chuanin nuclear kan hmangma chalawang te in thutiam an lo nei ve a chumi omzia chu heng an nukes an nuclear weapons te hi anu hnung ber base tur dang om to lawa an man tur chawata na anti angin an soidun ta ni amairo chu Pakistan so hi chang ve lo ni Pakistan in na soi hi rin a har se ma an thutiam a hianin an din lo chin wang ani India anum veshimshim adawna le ahwatna hianin mitam takina an hlau thon chu nuclear weapons ampan hi ni China tampo India anwa beya an strategic plan po uluk taka anti angai dona voile khata India ko puilian tam tak walak hloi kha antan thil ti chi ni in alang lawa zoya an lu kha anti dan tur poimo zok ani mel Sumi anti chanpo remna an siam du awang le boina nasa jok a thlen lo na tura Pakistan an va pui niang chawa an lan na turin defense game an khelve anga yani Sumi omzia chu India in Pakistan anwai bolo na turin an cheve chawani ti in an lang theido na ni Thil haute pakhat awang hianin indawna achwak theya thil haute pakhat awang hianin nuclear war achwak theyani Heindona hianin China hianin economia nasa takin siatna atok theya India ai po hian atok thei zogani India chu aram te zog ma sela a economy zoi muangin athang zoka tin China hian India hi sumdon na konga atho puilian berte jingami ani boka anin sumdong tonna billion zachuang la ya remna an lo siam to chu zan khathil thua chu an thutiam chu achat thei ti na ani khati zong kha tun chuma video kanron le chwa thei te chu ani e